Kajingle no uling do ka balang, u Reverend Father Gaspar Walang na kani kasla perthei, kalapen sngau diau, ikiba iye kiba thonjong u namar, kala longgum ka jingawan, kaba kinnet kinsan ul o badum, iki riungai ka balang Catholic, hakathan hi baro kowe. Kani ka jingklan no kaba kinnet kinsan uling do Gaspar Walang, kalapen sngau kun swet, yaka jalan yam nongston, badikiwe pat ki riungai ka balang Catholic. Kindiat Chapangamin nor, loong ba ulingdo Gaspar Walang, ubalatiasok hagakti ublay, uday bawan nakalongyeng kabuduna hakayokakot, loong ba uday tanguk hun swet, ya ubalapen he pensan na kami iye jong u, namar ba uladuno ilakikibikik pa, nudo ba udang red kerta. Hausnem kat kendai spa nyo punyo, kalawan ka jingkot yu syakaling ka ublay bantrey yakakam kum ulingdo, bat day haka arab kendai tada ukulalingkot, kat kendai spa kendai pusan. Kala long ke history haga jingya ilinti jong u haga ba layo shisundon ban penkentang lingdo so blay ya u. Bat menta lakum ba lai puwais nam AA ula trei kumunong syarai ka balang kumu lingdo adu labadro kumu assistant parish priest kanong kasan parish hado ba unsa letno bat u blay haga ba ula kanjoru tang syakerta ka ban riu pusaus nam genti. Loong ba kumbalay sngi wala shitom na marba laban nga jingpang adu lakhlano men haka lai phoy tarig ujumang arjar arpun riu kasngi robi bar haka pod riu bji AA minstep hanigrims hospital Shillong. Menta kasngi ka balang lingbao lingdo asat ke jalan yam nongston Bishop Wilbert Marwin ulayo ban pendep ya ka jingdem yam haka yeng mane Catholic pendengray nongston. Pat hadien kata latep don burom haulum jingtep ka balang Catholic pendengray nongston haringka di kajia don lang u Archbishop ke Shillong jowai bat kiwe bat lawan ngulem langru du ba met ba lingdo Emily ka mairang u ba pawil soklet MDC ka mau that drashan bat kiwe de. Bapak Lord di pada Glasgow. Minta berpat di Reverend Father Anson Long di Vicar General Jong Diocese Buri by Ian Subha dan Kejengong kena jumpu lagi kenu sibun ijine. Ulah duno yang lagi kui nanti kebuang kesokan deh. Baru baju dulu untuk apa nak nikah. Utara di semar kalau pendidik insan ini anjela orang. Kejengong sudah berapa jenjang. Ulah lawan kerno yang kejengong school hadiah untuk pendidik yang kelas ini. Banyak berlah masih. Henry ublay ubalajir yo umsyon ino. Ulang khat yo musnam kakendai sepaknya yo mau pada alam. Bangun paris bis dan paris mereka kagak bo. Banteng yang jinguli anak di RC school. Bapansa atau hostel. Beranta ulang penjara kelas 4 hari kelas 6. Kung kena sekolah lebih kisah panduai berapa bakulah yo ya kenam aktor juga mau kelas namun inspektor sekolah juga wes kasih ulang kenal wakil yang ada ubah apa dia tu kenal berkenal batang permiki beliau hawa ulas tangki sama kapercaya terpenuhi usia nanti ulang dari cinta berkawal banjir yang kecil terbaru berbagai. Haus nam kakendai sepaknya kau kena. Ulang deh nak rendah vocation kan.
nong hasok masa cukup cucu ya kecil cukup kaap kendai tarik kelalan kau jumus nam kendai sebab kendai kosan kalau kesini sahaja kesini kau berpang nak benda kepalang marah kowe nama hari kesini lapun kentang mendo sobre ya di pada kaspar waan rengkap anut di pada kelas ini di pada konsul sopan bagi pada sebelas masih. Hari tagapor, ujisu layato yagit hapsi, hagi sengran berjumpa. Yagi mabneng, penyasrian bagi syifawud kita seti, kibalasin nilang syarat, bat kibalai syau yung rumit kurim. Sanut lagi kilalong kibabiyek, bat kiwepat sanut kibastan. Nama haba kibabiyek, kilasien nilang syarat, kikram syifawudnyang baki. Hendrai kibastan, kirara yang haki jingtiang lan berlagi syarat. Tehaba unam lek kurem, kulas dan beruan, baro kilasok sentia, bat kilayok dia. Pendak siteng sinya, ladon lejin perta, hak ni unam lek kurem, ale lek taniu. Tebaro itu kita seti kira kita baca pentre lagi syarat kiba biye kila om haki basta yang aib nyanglan se hendia nama isyarat cumi kila le hendrai ki basta kila juba lese yo ondap yaki bat ini kele syak kinong de batu tiet na benda yang ada. Kumja kepa kidang tiet unong le kurem ulapoy. Begitu kibalak kre lalet rom dan batu sya kajing kawai kin jeu kurem. Balak hang ya kajing hang. Hati malam poy sa kiwepat kita seti giong. Kotrai. Duple dan ini Hendrai ulajuba Sisa Ngaom hapi Ngami tho yaki Tosarai namagata Nababhimtip Yagasni Lemne kapwa Kados ka jomudrai Diocese Jomi Bagway Nakilendo Jom Penega Diocese Ublay Ulaibit Yai Bangkot Lok Syai Bangkot Syaublay Kumangin Lesnyo Desi Pule Babalingkong Maka Kitab Justat Kaya Tu Yangi Bagu Briu Mahok Lau Yak Klempat Biangpor Unsem cinta. Nakaya dijulok temen. Om sem laburom nama da cinclan kapor.
lần này là chụp theo nhà cá đã bị chinh buôn kisnam Henry ta chinh sân phăng cả lòng unyung li ya kiriu rang bạc bạc cái chinh yếm cái bạc lên thuộc ya cả lòng cái chinh long tâm men cái bạc yau kon men ko para ladani kren katno bat batai katno ta ching start chung Ibreu syakhan ta ching ya om don bala ban batai kilak ban batai Henry om lak ban khang ya ta ching ya kene ta ching ya jong kamet om lak mano ban khang om don mano Ibreu hata di kapertei ubadan bor kalau jongkane man mailak ba tasinggap dalam warong yang umeneka kadang kapor ya ke bawa ongko ada kapor jombe cinta kapor jombe ciam kapor jombe cimat kapor jombe cintun kapor jombe cimat baru kita mentakik ti jombe kata apa kohen ko para ladang yang kami pusan misausi nengi kemen kene dapat kade kadang laga jong kapor hoi kecinya kade kecing yakla kebasnusi yang ni Ibreu ibadat dan sa hakane pate Henry kecinya kaderu kawe na kisi ka jong kecing kemen hata hima jomule kanete kaba mani ni sneo ba ni tip ya kane kecing shisha ba mani ni nget hata cikin ba kane kecing kade kata kaba umla pan penyak tamano kecing haule te kohen ko para Kertian jom glei kata kesni, haga cimpule mahal kapentu yang ini bangin don kane kecing kermen kalau pen babe yang ini kecing kermen kalau pen babe yang ini namar ya kecing ia jom glei lathe sei hakilo no jomi dalam musim makul yang bala ai ini kene kecing kermen ko para kecing kermen hau play ubala mipat uplay ubala wan ban peti yang ni kalenti jom kecing pasisha kata ke kade kalenti kaba mangi ni kemen bagi jom kene kecing kermen nama uplay ulawan sakene pete dala de ukron jom play jisu ulawan ban penting yang ini ban penting yang kalenti bangin tip sano banlet nama mikran sekang kata kapeneng ngirtip dalam ikli kalau kuno kata kapeneng mana balapan kata ya om dan balapan kata Henry Nyosneu na ucisu ubakran ini Nyosneu na girukruat, Nyosneu na diberi bayomat banlek. Bang Jesu uya tu yang ni, bang tanaku balapan ai kani kejibatai jom kapne kadai. Tekum nong itu banlek cata, om dan mana balai yang ini cata detan Jesu ubang bima. Ha kajuk kamu hendak alai bam dah kebasyir huruf yang kakui ulai huruf yang ni badul ayata hala kesenran uang toshin batodi nakane tibado nama kane kolong kakuri juga senam jonga jong kajutan patumai berbab juga ya kan penmi na benta jongki ban
ma difficult to let me kani bankan ma o yana Gaspar, hadir na pala tersebut untuk pemerintah sehingga hadir di What?